Misramu Mipamocho. Phone calls no audios no message no me ya obi Abusiafo nyamisha bibia. So monim say this week na donko NDA ni videos and I say na MPP for bebre asene so a enya asem ketwa abusia enu mu na ni sister ni videos will be abeba bonte okasetia Dr. Mamudu Bawumia abusia enya asem ketia boma yenko na yenko tie dia NDA ni sister na oye nurse ni ewa abrochire no oka efa Dr. Mamudu Bawumia ho nebra nebe shedia responder every MPP camp and I said Dr. Mamudu Bawumia camp ebamanu ebusia be sure say this week and I said the rest of the month no a bit long ama NDA ni busia for papa my nkone nkotie dia mami we e kan fa Dr. Mamudu Bawumia ho enunti Emma MPP for and I said Dr. Mamudu the camp of Dr. Mamudu Bawumia for so asuja asene so na yembra le mama yan kan bom asemi nya ye kan se unim se MPP for na wo so a nanka lumba asemi ko me ka se lumba ni wo echi nsemi ama affect economy ni ama the economy ni mwede me boa Rocky I saw and then we drive down me say yeah like you and can people before na ka wo so a na ka umbeka say that lumba wo echi nsemi affect the Ghana economy yo Yami na yeda na se. Ka by this time. Na komaye. Bawumia ba be jan say as you know. All right. Ebusia for muti nsema mami we kan. O pa kire say NPP na wo so by this time ansana. Lumba wo ya anka. By this time beka say na economy na say ni. Eno na NPP for bofu because one yes, mami we was shut down or ya we because a life so and our kind of seminal. We no and our son record fast video no a be post on the page. Actually say it was something that we plan what's in the what planning and our yeah until respond now back every the camp of the Dr. Mamudu Bawumia almost say nobody Emma obia embe kase ena asem na okan no say okan contest no because they need that so they need that hono ye sakosia de na oye no sakosia asem na mami ni di no they need that ho enunti ena oye sa abusiafo moma ye nkone nkotie response every the camp of the NPP and I said Dr. Mamudu Bawumia camp e koma mami we ni busuafo na ye wia ene ma ye mami na donko onu so abekasa ye wia ye besa bo enu so amamo na mwate abusia ye nkombra yes obi di MJ Rock se ho ahwani na wo maami ni na aseme me ya ho research wo hwehwe kraman obi emi kraman page na wachi sei ejina mu fie sei wo maami ne ho tantan wo ba na se maami we bedware wo ba beda na manya yarefo afa ne mahu ba bia na ne yam jare ne firi wo maami na ye yarefo na ono aso ne bedware nkora na ode yare da ejira wo ma yarefo abusuafo hwe maami na nim odi gina ho maami no hwe na nim ni na so ntem aseda de bena kurasini maami bi ogina hono ma wototo ne nsa wei be dware wo ba behwe wo ba boa kraman no onu nie me se mo ba 20 meba 1 million because wo maami ne dia me hia hwe no makasa dia research na me hia wa bra maami we si ufie wono na wo busue ba we si wo na wo pobi dware wo ba kofa maami we so me dware wo ba na wo yam nyina da ne yare fo man maami na yare etie ye generation efri mo ho generational curse efri mo fie maami na wa yare wo yam su o wa yare kwasiafo maami tantan we mu de na be si social media Wo sa NDA o se DNA ye a wa yare fo egu America hoi on se de ya na mo se no mo ba betwetwe abedi nipa atem indirectly na Ghana for ni hu but ye ba get the same thing akire wa na Ghana for any wo mu hwehwe ani mu sympathy no ne ye de aba
ana yare ye mfansere ana obi ne man ye ne man nso beto mu sen adie wodi enche na wusu media iso woni yisa adwoa Linda se hwan Linda o se bodam ni another musa ma mienu wei mutimi di nkwase asem pa wo media no so ye start wo musu sesi a mu beba beti ni suo adie ye start wo su sesi a wo beba abeti ni suo enso wo yeto wei Ghana fo na omoye nkwaseafo na omadwemu ohare no omunhu ye se ade a DNA se NDA wo ye enye but ma obi ni watem no ndi umatem ombeba be trotro mu nkwaseasem aguo ana ne mano ana don't bring the children ana the children are innocent nkwaseasem sa wo ba betina tenten kase iso be twetwe Samira Bawumia otina wari asese o secret bi na yenkan gu wasum Canada Japan so o secret bi na yenkan gu nasum na sa secret no na wari ebegu enti wo ti awari ase DNA o se die unti hu sa ti awari ase wo hu kwasi aba mo de mo hwehwu ani mu se no me Ghana fo de mo hwehwu ani mu se no mu bi no eya na ya me yase me ye Ghana ni wo ba be chichi obi NDA wo ba be chichi na do nkwata wo ba be chichi obi ohun wo ba be chichi Samira Bawumia wo de twa na obehu puputu ne bra ha ye be mu watinisio this time de ye be mu moja na afri wani ase sa wa no ne hune na esisi ba bi no ye be ma moja na afri ase aba ye no mu de ye di atema ye bia so ye gina so ye mesu but wo wan hwe ye wo be ba besu asu moja abuafunu. So all these things are mami and in Nuyan a ni dasu and I say in the hopana omudi yadeno after Ghana Jollof any MPP for SDC omusuno any omubusia ni naso omfra obia Oma fanche obia omu di fra obibia obe bia na no bia no obi di amano abusia enya asem ketwa eno na enne NDA na anadonko no so did video ababonte see ni amana omu kanfa ne ho no enya the first time me into what be brave but the way to the look of the video na anadonko the way sikasa no akire say na ni re ho papa one down je hun kran say MPP for beto me so a omudi ni family bi afra eno na o say our friend sister akache no say the oil no onjai because the way I didn't come e ya ye ho abusia mama yen ko na yen ko tie na donko niema nsema o de tuja na yembra na ye ba ye beto aso About 2 to 3 years ago Honorable Kennedy Japan or kabibi say or video bio said na or the babontinya former vice president na wari begu and na me video na me so Honorable me pa ucho sisi ade aware ho ayedin nti me so engo obi ana ware mpa ucho me video a me ye no asema me kai man ya obi a me ngo obi ade ni mase me ndidi obi atem. That video no was 2 or 3 years ago. Miss Ram with Pamocho. Phone calls no audios no message no me ya will be there's no video and now audio be a obaka said na don't call me ya madam no enti Miss Ram makache my sister say onim na obi come with social media na or respond there mi go be phone pa misram eya dia kraba enti bida ene twen ana pui ana fush men kola enye nde ena yedi men kola ayame wo social media dada
ɛna nkrɔfo bɔ kwan to hɔ ɛna manfo nam so ɛne nti ɛnhame me okay sɛ me da abɔnten a ɛna nka ɛhame sɛ yɛni aduane wɔ fie a me ɛna me nkwala yɛbɛdi a ɛna nka ɛbɛhame sɛ me nkwala ne me yɛni ntare bi anka yɛbɛhyɛ anaasɛ yare abɔ wɔn ɛna ɛbɛhame me okay mesrɛ mo me okay ɛyɛ yaw so deɛ enku nipa ɛyaw enku nipa sɛ yaw ku nipa anka me yɛ sure sɛ anka wokora anka wewu nti ɛyaw enku nipa nti me pa mo nkyɛw mesrɛ mo ma obiara nsɛne me audio ma obiara mfrɛ mbɛsɛne me sɛ obi yɛ yaw me na wode video no sende me a mfaso bɛnewo nyansa bɛnewo sɛ wodi koko a ntumi nkyiri ne ba sɛ woyɛ sɛ wobɛdi koko a wobɛdi ne mba no so aka ho nti menom koko na medi ye no mba no ɛne ɛyaw a megye wɔ social media and me nkwala no yɛ okay me nkwala omo yɛ okay nti reason na me video kofo ma ya vice minidi ne kwa me ntumi mbo I will never ever insult anybody me mabura bono kra me hu me hu ano na makoye ya obi me obra me bono me hu nto me na me na don koma ye ya obi me menim de ada menim twɛn me abrabo a me bono me ndu bebia ya me mpo na we hu me mbobo ti me ye ya obi a video no it's 3 years video and wutie video na man ya obi ala enti se me kase ya pa ocho aware ho ayedin enti amfa emba ne bego bi na ware a pacho ya yawana se me kase me ye politics a enti me ka yaw de bi se wo hu baby e fiba and me okay me sua baby so bi ye ya me a mintie me manager no ka kyerem se o say na waka o so wo say former vice president, so Honorable Kennedy Japan. Just said it doesn't even make any sense. But a yaw hame a yaw before no ne hame. But now no hame. I dear hame near me wo me fear her. Me kola. Se umbedidi. Se womun yare. Se umbinya bibidu edi womutibeto. Ani ade a me ton. Se nkrofo bebeto ama me. Ani shiranka yankopon. Me wo tap send. Bombodiana use me promo code NDA1. First and is kakumo bushia 4. Me wo sunny good. Ye wa waza koko, ye worship to, ye ugonte, u America na upese utubi tonga, ye good business. Ye de pebro wa beton. Ena miyankasa me wo me online market. NDA online market. Me ton bibia. In chingana e bobo e bonche ne kwa me ton bi. Sisi a me wo bibia, me wo kra. Ye wo TikTok shop so. Nneama we na seya hame nkwala no ebe hame me kunta de joy okay nneama but yaw de enye hwe yaw enye hwe obi ni comment enye hwe
Obini likes and your shade. And your first time ni. And your first time. A lot of me bad life. I don't want you you should know this by now. Sisi Martina Hamiko 8 years. My head mistress wahano. My head mistress. Intino mesramu. My ubia. The video is 3 years old. Ubia ose me yao. Madam no. Eya prekwa me yao no. Omba kantim and tremo. How can I insult somebody like that? Madam no. How can I insult her? Me do him. But baby, madam we wo. How can I insult her? How can I insult Obinaware? Only thing I'm kind, and this is not even something serious. I just said it's honorable. Yes, row. Sisi aware mo ayedu yontino. E pa chembe go obi anaware. Wo bibi abeka kegu masum. Bonne ben na me kind. We unti bida. We obi nka bida. Nti as I say wuti ase eye social media. Eye social media. Social media ade bia betumi adane bibi. En hame. Men kwala po womu nte. Ena men kwala ni husua hawomu. Because womu nim dia memete. Ena men kwala ni womu nim womu. Okay? Me ntumi nson. Me yemu nson engu. Na me kwafa sawa enhyew. Me yemu nson ntumi yengu. Te dia men kwala atibia womu yemete. Me sramo. Aya, mo bien sende mami. Ende ma broke ni pa bear 5. Mo sende me eyawa me broke. Fasu ni so. O pesa o sende me adia, sende me sika. Oko kashapa. Me diye nana donko ata 1. Sende me sika. Men sende me yaw. Mboa me. Ana meniama ameton betobi. Meniama na ameton. Bedi mitwa. Eyaw de enku nipa. Engu hu mpofi. Senke eyaw egu nipa n'anim ase a. Ene egu hu fia. Anka me ponko bi mponka so bebe me. Ti eyaw engu nipa no hu fi. Eyaw eye mframa. Poof ebeko. So me da say. Makache me sister onye biem. Makache no obi twa me timpo o social media monja. So ben me no be hu me. Ohonom de a different story. But social media de. Ahanum na mete. Ahanum na meda. Eye danya